أيها السيدات والسادة، مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. وatukufu ikao ngamjunhundaye bahati mridunge harimwa halaka ya hatuino ikao ngari isiyo maudu muhimu miongoni mwezi la mawadhia ikao siu sana ridozi hadisi ikao zonji harimwe jani bahe alami ya siyasa de dunia ya siyasa وخاصة دزلكاو جزونا علاقة إلى مجتمع وهات وكيكومور ركاو سيوسانا ريفاني تفكيك ريدو ديمونتن بابيز لا أفكار إكاو غزيلا وناو هرمو سياسة كوموري، وأيضا نزل أفكار إكاو غزيلا وناو هرمو مجتمع وهات وكيكومور رسانير دوها اسم بابي رباديلي زي فكرة بينها تو حسونز سكاليو mahadisi yanu mahadisi kao njakana ya prepare haku lidhalika ngamjouona baadhi za afkari kao ngizo gharib ijomkinishiha ila haddi ma, walakin الفكرة الأساسية ikao manzon hadisi banu lelo yo fikira kao ngiona ilaka na ile akili ya hatu ya kikomori ya kisiasa namna jia iso developeha namna je siasa ya hatu mahalani kaudo endao no ilini wasuli harma nukta ikao hakikatan ya nukta yoi ni shagili shaharman tsumbili nsunda rubanu jumoto kansi ni fikiri harma masala hiyo masala dokana hindi kanga moshele yao juzi isi fikra asasia ritekeleza baadhi za afkar ukana juzo ne siasa ya hatu ya Komori amambo Komori ka daula lazimwe question ya maore idohe yabo juu daima. Falidhalik baadhi ya wandu wanyanyasi wa maore waranzishia harima en privé wafanyao istinkar ne fikra hiyo kana ni wa Komori zuani mwalinga zija na mrilawe tamaman bihadhihi asura he sura inamnai. Lidhalika izo njo fanya banu hindi wakomori sinao hambera iya hangu mimi mana mimi rai ya hangu ya husuye kesho yinu gyo clear haramwe masala yinu tiha isi akthar min mar, walakin izo njo fanya banu ngamsomo tatawurat ngamsomo fikra ikao tizangalia he akili ya heki Komori ya wakomori namna wafikirio namna wanjao harmaze afkari za kisiasa namna rangaliawe daula hatu hanamna ikao wamjojibule suala ikao wanama maore wananzishi yalo ukana nyinyi wa Komori nga mtahondo kwa indina maore bihadi hisura tay handani fikira njo tekeleza banu maore kaisiwa maore kamujtama la raiba fiha amwele kalma hilo la raiba fiha ukana ngejore jai harima ya daula Komori yore karanza reka karjanza reka maore wanza reka maore kwa janza ha asbab kathir ikaonga minizo na tajarubu ikao rizisoma experience razisoma harima zensi ikaonga mziwa nao wa akbar dalil na mangale Morris juzibano washindiwa rejeza isiwa cha Chagos ikanga moshele yao au ikanga mdungao ze development ikaonga zijirio harima emna barawa hatuola wa khasatan da harma le bavla hatulila harma bahar al-Hindi. Fikra asasi muhim fikra bili harma ze decision ze qararat ikao zirengwa harima Nations Unies ranzo wakati ikao wa Komori wa demande ukana wanji harima Nations Unies ka membre ze qararati za tekelezwa bozonsi pia ziko aidi ya fikra he daula ya Komori ukana lazimu wakaye namna ya urejeza mawa idan gasna fikra muhimu wa Komori gasna experience na tajarub ikao ngazijirio
abasainu harmai parti ya hatuila ikao sisi wa Komori ngarjo somaneze experience hizo neze tajarubu hizo rirengeri kopele yo fikira mwa fikira bili dokana ze qararati ikao ngizo harmai dunia winji weze qarari hizo ngizo lisalihi ya hatu si wa Komori. Lidhalika sijotamani wananyasi wa Maore wadosi saye wasidorongwe keseinu hasho haku wa akbar dalil zinajuti keleza banu na mangalie ezihundao ye daula Faransa harimu ya Afrika kabati mru ya ku imagine ukana Faransa ngejwenda mwendo hata ya dodungwa harimu ya Afrika jena mnekaonga mziwa nao Mali, Nigeri, mono Burkina Faso kabati mru ya kushinda ya imagine ukana Faransa ngujotola harima ze pays Afrika hizo ngaliyo yahnus طيب leo hadisi yangu yunu wanama watukufu mana amjokana jumhur ikao wudunga ze barami jinko stekeleza owinji Maore li asbab mtujua sababu walakin hadisi yangu lelo ngamwajihi wanyasi wa Maore fikra asasia. طيب sisi wa Komor anjomambiani wa Komor le jawabu ikao riniko wanyasi wa Maore haula he question yi le jawabu dokana hindi sisi generation ya nyumeni ikauri roha renderi so ngasina maarifa ngasina ilmu ngarijuwao ze haki za kiubinadamu ngarijuwao ze haki za kidaula risomoze konflikao zijiri harmwe dunia ngasina maarifa ngarijuwao la shaka ukana risomo nungo zinji lidhalika fikra njoko tekeleza banu wanyanyasi wa Maore mtangalie mara isikaudu wabira Komori ikaungwa uhadahaba saini na mrangalie sisi generation ya nyumeni ikaunga mjowa una harima ze rezo sosio zonsi pia watekelezao ze fikra za hao yodi nasu haya mwana. طيب yabili harimai ekanga mangalia we generation ya hatu ya nyumeni na mangalia ukana wanu generation ikaungwa anzo wafanye tasih masari ngaranzo rengeze hizo dizo sisirita hao lidhalika na mangalie ze muashiri mbili hizo muhimu ntangalie Komori ukana hiyo Azali, Rais Azali, wa Rais Sambi, wa Rais Kililu, wa Rais Ahmed Abdallah, wa Rais fulani na fulani na fulani. Abada. Na mangalie Komori, ukana ngabo generation ya nyumeni, ikawa zala baada 1975, owandu waowa roha wende wasomo, owandu waowa bali ya experience ya nyumeni, owandu wao wanjia conflit lao na wane generation ya hale na si generation ya nyumeni. Heze jani buzo ntipi lidhalika yunasu ya muhimu wanama watukufu mlio harima shesiwa shamaure efikiria bili haudi ya raru ekanga mangali yao Komori na mangalio kana sisi generation ya nyumeni rekado walo harima ezi rekado walo harimo opposition ngarangalia ukane malideri ma politicien mwaunao wanu rekado walo harima ezi rekado walo harimo opposition la jisir si hamba kana ilapo ikao rijourwa riari wasulo mahlani ranzorende lidhalika ngamjori parsari nja harimo conflit emanaranji harma conflit enamna inu dokana sisi ngaranzori towe fikra ijo kanjema lidhalik ngabosira ngarivura nao rowema rowai homizoni ngabjoro hao wema tamaman tuangali heno katika wanzo unejwi
ya tunda abola dimu sasa mnyele tunda wadoro heju sasa mnyele tunda haku babdoro haju njema unwe izo dezijirio harima ensiya hatu abasayi muashiri ndaru nijo msaidiani mwelewe zijirio harima ensiya hatu Komori ikao ngejomnikani fikra ukana la raiba fiha maurenge jore je Komori rekaranza sisi wa Komori rekawa wa mahore kwa janza walakini yo masala ibakisha ukana masala ya wakati hindi 2001 2006 2007 2008 2009 2000 hoho wakati hindi ilmuha inda Allah يفكرة أساسية. طيب za fikira njo sanabanu noni saidio wanyanyasi wa maori wasomezi jiriyo Komori mwelewe ndorondro dokana ladhimu mamsome fikr deze fikra za kipolitiki za hansiye daula ya hatu sisi wa Komori ladhimu mzisome harma masari ndaru na mzisome harma masari ndaru katsamba masar yonzia enzia ya mwando deze fikra ikao zitekeleziwa na wala wanru ikao waenshi hale kabla rahareja njia harmo kolo wa Kifaransa rihana afkar fikra ikao ze fikra hizo zika asasia za kupange fikra kisiasa ya hatu sisi wa Komori yodi amado na mrejei msomeze fikra ikao zikautekeleziwa no wa Komori wa hale wa baba hatu no wa rizaya no wa baya hatu ikao wahansize fikra hizo zipanga ila fikra ya kipolitiki ya hatu sisi wa Komori fikra muhimu harama masala hii. طيب fikra ya pili na mrejei msome ze fikra ikao zikautekeleziwa ne malideri wa Komori wakati ikao rika harimo kolo wa Kifaransa no wakati ikao riroha harimo kolo wa Faransa fikra muhimu wa asasi wa raisi rudi mrejei no yo fikra muhimu fikra ya sasa di arabu na mrudi mrejei msomeze fikra za hoa Komori ikaunga mwaonao abasainu mashababi wazalwa baada ya 1975 waroha wenda wasoma wajuao ya fasiri ya daula wajuao ya fasirukana mwanadamu yake hur taliq ya enshi heze fikra ikawo yeye diazi amin fikira ndaru muhimu amjuzinjara mwa tafsili no ili ni msaidie ni mwelewe ze fikra ikao sisi generation ya Komori masi wa mararu rifikirio emanamba kananga rifikirio amjuo baadhi ya wa Komori ikao wanjia harimaze balina mbali wafikirilia we Komori idhalika anjo mambianize fikra ikao sisi generation ya nyumeni namna rifikiri no ili jomsaidia ni mrensi ila show ikaonga muhadisiyo ikamumono Mkomori Juani mwali ngazija havungua kana maurenge joreje mananga sinaze dalili razihansi sababu hindi kanga wa maorenga msomao na iye question hii gizo namwambia ni bano nganzao msomeze fikra al-asasia ikao zipanga ye fikra kipolitiki ya hatu sisi wa Komori na mademo azisome ndorondo anjomnikani baadhi ya hazo mrudi msomeze fikra ikao zikautekeleziwa ni malideri wa politiki wa Komori wakaya kabla raharija rengo hurriya wa hatu na baada rarengo hurriya wa hatu kabla ya 1975 baada 1975 yararum rudi msome sisi generation ya nyumeni ya Komori ntangalie
ukana waze wala kwa jashinda wafanyaze ndrongo wakobidi wazifanya hauwa eshuwe shana mwangalie sisi ikao orijao abasain. Taib ze fikira ndaru hizo sizi hansi ha itijahin sana fasira itijahi hindi dena mna nazifikiri mimi mrajina mkomori hujozifikiri namna mrajina wasatse na hujozifikiri namna mrajina deze fikira ndaru hizo namna je mimi naona kana nasoma mshtama wa Komori wa hatu namna radiso developer ze fikira za hatu zari wasulisha harma natija ukananga mjono wa Komori kangwa tsoma kana maorenge jore jenge jore je yo fikira muhimu fikira nsano njo mnikanizo no ili mzangalie ndondo fikira ya mwando de siyaq al-ijtimai ikawa yipanga ze fikra za kisiasa za hatu si wa Komori. Iyo ndio namwambia nikana na mrejea dingoni mwende mwangalie ze afkar ikawa zikaupanga fikra kisiasa ya hatu sisi wa Komori. Deze ndungu za tsongeza ukana wakoroha makalima makalima yayo yaje yapange siasa ya hatu ya Komori. Anjo mwambia ni hadisi fikra hau kalima Wakomori warambia ukana do wakahale ikawa pange fikra siasa ya hatu sisi generation ya nyumeni warambia ukana mruka ransi nduka chili liandravu rahawe jasi handravu fikra muhimu fikra asasi wa rais harmwe masala kipolitiki kaungende sao akili ya hatu sisi ma generation ya nyumeni ikaunga rjomwa mbiani ukana maore ngejore je Komori la raiba fi sisi kabati hata shaka harmwe masala hiyo amambo de fikra huwa Komori de fikra he daula Komori ikawe daula Komori wanu nao madhamana wangu na watu ushinda wa mambiani au watu ushinda wadungaze procedure za muhimu sayonga mhukumu kana abo karna ushinda Wakomori warambia ukana mruka chililia ndavu rahai jazingara ndavu fasira abwendi kisiasa abonga rijibu su alakana hindi zabari hindu wa Komori ikaungwa ajoma ore wajiwata he utabibu wajiwata he maisha wajiwata hezo ntipi dokana sisi karna uchililia mfaransa o mahalani kaongeye rahare ja Paris lideri wa daula wa satene ikaungu joshinda ya renge plasi se relations za hatu sine mfaransa yode fasiria mbuka chililia ndavu raheja si handravu ya satena fikira yuneke wadi hosun muwa nyanyasi wa Komori na wa Maori amjibu ye masuala ikao wa nyanyasi kwa tushinda umnikani au kamtuki na yanayo masuala yayo ye fikira kisiasa ya hatu na kikomori ipangwa harimwe makula asasia yokeo makula mukaddas hosun matu si wa Komori fikira muhimu jiddan harima masala hiyo طيب zabaridi na bena mnayo na bena mnayo dokana na mangalie sisi wa Komori ka daula baada ya roha harmo kolo rinji harmo Union Africa rinji harmo Ligue Arab rinji harmo Nations Unies rinji harmo munadhamat wa mu'tamar al-islami rinji harimo ze organisation zilo harimo ze continent ne organisation zilo harimo dunia ngari develope hao izo zonsi piano iliri parisen ravu ya satena bijo izingara ekari zingara sayor jeri chililien ravu ya Faransa ide fikira yao mudimre je maore dabalababo mtozingare ravu ya Kifaransa kamtina relation za satena za udevelope maore ukana ike hamade Komori ibalie statut ikaonge jobalia ka daula ala sabili almithal fikra muhim harima masala hiyo طيب yudi fikira mwana fikira ya bili ikaonga mjoshinda mwisome mwelewe
zila afkar ikao sisi wa Komori Mali Zwani Ngazija si hamba ukana maorenge joreje fikira inkansiba namna je sisi rahunda faida ne makalima ikao ya pange siasa ya hatu sisi wa Komori kama mbu wa Komori ntuvumbwe malideri manema lideri wao sisi generation ya nyumeni ngaranzori fanye tashihil masar ngarirengezao yenzia ngaritengao nzia ikatamba tashihil masar abunga rengezao nzia no ilirjo wasulo mahalani kaudora nzori wasule namnaje rihunde faida na la makalima ikao ya kotekeleziwa no warizaya wahale warihantiza ye ardhi ya Komori. Yo fikira muhimu wa Komori. Tayib. Warizaya warambia ukana hinri eshitsoulwani mungwana seranale. Makula asasiya wa Komori. Fikra muhimma jiddan. Harmwe mas'ala ikaudori hakisio vanu. Mas'ala asasi wa raisi wa muhimu. Eshitsoulwani mungwana seranale. Le kalima hilo sisi generation ya nyumeni rele wa ukana mwanadamu ladhimu yake na uhuria. Mwanadamu ladhimu yake na daula. Mwanadamu ladhimu ya jipange yake na daula, yake na ardhi, yake na resource, yake na hizo zonsi pia zijomtongeza yake na identite ya hae, hawia ya hae. Harmo mujtamai wa he dunia. Yodi shatsongezara mbakana ngarendo harmo huri. 1975, kabla 1975-1974, maona warwa referendum ramba kana ngaro hawo basisi waungwana. Kartuta hesha hatu shilwani sera. Defasiria wa Komori. Lidhalika ramba ukana eshitsoulwa ni stoulwa ni mungwana shilwa eshi mlabaje ekaka stoulwa ni mungwana ngajolwa ni sera bihadhi ilmana. Lidhalika sisire lewe fikra hiyo si wa Komori Mwali Nzuani Ngazija na baadhi za wa Maori. Lidhalika ramba ukana ngari kana ardu ya hatu karnoini kasera zereso siza hatu karnauzi ni kamasera sharafu shahatu kashnauri ni karnaurenga rishinike masera. Lidhalika rambakana ngaranzori ke huria. Fikra muhimu harima masala hii. Tayeb. Juzu ne fikra inu iwajiri de bazinji zabarenda makana wa Komori wa Mali Zwani Ngazija na baadhi ya wa Maori. Dokana harmoni kashinu neze debazinu juzu wa ho Maori kabadzima harmo wakati wa ufikiri. Ngaroha warmo kolo rikena ardhi za hatu esha hatu shitsiliwani sera au ngarifanyao. Juzu neni kashi yoikai. Waka wa Maori wakati huo, waka wa Ngazija, waka wa Mwali, waka wa Nzuani rikansi rika ufikiri harmoni masala hiyo. Lidhalika namdo fikiri hambabi amwemwe harma masala hiyo. Tayeb. Yafikiria raru ikaunge jomsaidiani mwelewe generation ya nyumeni ikao tambakana sisi generation ya nyumeni kanga manzo mwelewe zijirio Komori na mrisome sisi mreti azali mreti msaidie rais waziri msaidie mreti rais azali mreti waziri Belu mreti rais Sambi mreti rais Kililu wala pia na mwarenti ekanga mjogu ushinda nafasi na mwarenge mwasiso barini ekanga mjogu ushinda na mwarenti msomeze fikireza hatu sisi generation ya nyumeni dabo mjwelewa ukana namnaje masari eba ne generation ya nyumeni wanungwa fikirio namnaje wanizungwa fanyao namnaje fikra asasi. Tayeb. Fikra raru ikao sisi ma generation ya nyumeni ranjio fikiri harmwe masala inu
dokana rija basainu randiso kanti refikiri ye mashhadi ya Komori rijuzi sa suala Komori ngeno da randiso jibu le suala hilo namna jera jibu le suala hilo randiso critique zila fikra ikao zitekelezi wano waritendea rikritike ze fikra za Ahmad Abdullah Abdurrahman ikao de arenge istiqlali هل استقلالي رنگ استقلالي يا kweli au استقلالي ya rab juzu menikash ne deba ikao ngeri tsanganyao si wa Komori generation humaine e kam doanza mangali wa Komori wanti pia si mje harme deba hiyo sisi wa Komori renge istiqlali ya kweli au istiqlali ya mabukuni gar kritikeo zefika ikao waritendea wazitekeleza wa waswili bano no ili rijorengeze nzia umahalani ranzorende fikira muhimu wanama watukufu طيب rikritike ze fikira zali salih ikao wode mrikao hansi de asru dhahabi yani wode mrikao yani engebala wadobe wa mtume Komori besali swali hidajuka mtu aliswalihi kada an yakuna rasula nabo ya kudsiya rikonika alisalihi zila fikra za hahe na utukufu rikohumnika si ukritikeze fikra za hahe hasibabu dokana ngaranzori waswili harima masari riwaswili harima nzia njema karjo kritike yo fikra kweli fikra muhimu rikritike Azali Rais Azali rikritike Rais Johar rikritike Rais Ahmad Abdullah Abdurrahman rikritike Rais Ikilil Dhanin rikritike ze fikra za Rais Ahmad Abdullah Sambi والرئيس جوهر والرئيس تقي الدين والرئيس شمس تاج الدين wansi pia kabati mrikao karja kritike ze fikra ikao wazitekeleza no ili rijoruha harimaze tabikao izo mziwa nao sabab dokana ngaranzori hensi daula risahihisha ila masahar ikao diyo ritahao riwasili fikira muhimu jiddan wanama watukufu wa Komori wa aidan na wala wanyanyasi wa Maore ikaunga mwanzo mwelewe ezijirio harima ensi hatu mtisome wala na msome sisi na mrenge fulani na fulani mwaonao mkensi mtu alieze fikira kao wazitekelezao abasaini yo fikira muhimu طيب fikira yani ikaunge jom saidi yani mwaswili arima umahalani kao nga mwanzo mwelewe ezijirio harima ensi hatu Komori sisi generation ya nyumeni ritsanganya ukritike zila fikra za kipolitiki ikao zibaliwani malideri arudiri tsanganya na zila ndongo ikao wako zivumbua harimaze fikra za hao reka fikra za kiekonomi reka fikra za kisiasa rudiri tsanganya no wanadamu wao hawao riwatia harima mahalani wadzima rikritiko wandu wao do wanadamu malideri deze fikra za hao na zila ndongo wako zitekeleza namnaji jumambiani namregena mudhaji aliswali ikao diyo kwamba ya asr dhahabi ya hatu aliswali habali ya fikra ya ki-ishtirakizm fikra ya uregleze mashakili ikao zikaurema harima ensi ya hatu Komori ze fikra hizo sisi wa Komori generation ya nyumeni rikansiri kritike ze fikra hizo mingoni muyo dami tanzia makala au dirasa muhakama he fikra ya kisiasa ya aliswali mawjud wasatena wa Komori ka wo hadisi ze fikra za aliswali zikritikewa ze fikra za aliswali ngabo wandu kao si urenga aliswali hiwai rimangali yakana woyali swali hakamwafaka nensia hatu wakati rakaula haukajaka muwafaka ngaridurusu aliswali hiwaide mwanadamu narede karibu ze afkar
azali raisi mawujudi ulio basainu wakomori kwa wahadisize fikira za haki wahadisine raisi azali waingu fanyo kheri ya hensi au katufanya kheri de raisi wae hawaye bari mangali yao lidhalika roma kana fikre yane harimwe masala inu sisi generation nyumeni namna rirengezao yenzia ya waswili harimo mahala neranzori waswili rirengo wanadamu ikaudwa rumawe nsi hatu riwahansi riwa critique riwangalie personalite yao ukana wanungwa jo rifai kwa no rifai lidhalika nga mona we surane conflit jirio harimo nsi hatu nusuamba kana wei mwema nusuamba kana wei mwinyi nusuamba kana lawe nusuamba kana nabaki hasibabu hindi dizo namwambia nya lidhalika namfikiri msome sisi mtisome wala deze fikra ikauzi kutekeleziwa nezila ashia ikauzi hantiwa wowo wakuzitwalia yo fikira muhimu wana matukufu wa maore fikira muhimu harmi masala no ilim joshina mrelewe sisi generation ya nyumeni tay ya fikira ya mwiso ekanga mwanzo mrelewe sisi generation nyumeni na mangaliezi la vision za hatu ikao sisi rijuzi sa suala ukana ma huwa malamih ya huwa mustakbali wa hatu wa Komori namna ranzo daula hatu ikae de namna daula hatu yanzo ikae ekambu wa harungaze rezo sosio abasainu ze fikira zitekelezi wao zonsi pia za huwa Komori ne generation ya nyumeni muyaonao ngarijibuo suala zima namna je ranzawe daula hatu ikaye o mustakbal lidhalika ngamjoshie daula ya haki fikra baranzawe daula ya haki fil mustakbal o mustakbal ujawe futuri ya hatu ngamjoshia kangarfanyo emergence ngamjoshia ukana ngaranzori rejezeri fanye risome dusuri ya hatu ndondondro rirangalie o mujtamai wa hatu pia afkar ikao ngarisomao sisi namna jeri imagineo yo mustakbali wa hatu dasi sisi wa Komori generation nyumeni karsuli na Mfaransa ya jeri fikirlie la abadan ye vision ambokana de emergence ke jalawana ni Mfaransa shaila wana no wa Komori daula ya haki kafikra ke jalawana ni Mfaransa ila wana no wa Komori urengezo mujtamai wa Kikomori ke jalawana ni Mfaransa shaila wana no wa Komori maure kafanyao ika Faransa Macron kajamfikiriliani yabo masir majhuli dawa ukana rila mwanya nyasi wa maorika na msiseze hamweu kamjoheya mwambe maore wa Komori alaba Komori yani zozo ntipia la yuqaddimu wala yuakhir abadan kenauri rejeza dingoni zilafika ikao sisi wa Komori ramba ukana ngaranzao risahihishe emasari rengeze nzia ikaudi yoranzori wasili fikira muhimu Komori tay emalamih ye vision ikao sisi generation ya nyumeni rifikirio ranzori hensi ye daula hatu nezizo fikra na mambiani yavo emergence daula haki urengezo mujtamai wa hatu ze fikiranda ruizo ikaudo za tekelezi wa abasainuzi muonao kananga rivura nao sisi wa Komori nzuwani mngalinga zija dokana ze fikra hizo zilawana na mashababi wao wasomo mashababi wao waroha harimwa wazala baada 1975 rekado wa aidie fikra rekado wa nkulieze fikra hizo mashababi wao wasomo winji wasomo bonze ngwa una thakafa ngwa una ilmu waondoze experiences hizo ntizo nsipi
lidhalika winji wa hao wanjia harmaze mujtamaati wanjia harmaze organisation ikaunga mzionao nga mzijuao mwede harmwe Union Africa kamjona wa Komori mwede harmwe Liga Arabu kamjona wa Komori mwede harmwe deze munadhama mziona kamjona wa Komori fasira abo hindi dokana sisiri hatiru ya vision daike kweli keti munadham ujusha wanu hunu yoda ila malamih na mwambia ni ukana randiso hansi fikra طيب fikra ya bili ikawa mjoitekeleza no ili nitimizie mashahadi ya hadisi hao si kwamba ukana de fiqh ya he revolution fiqh thawrat yunikusudia uhindi yunikusudiao dokana henu wakati wa lo revolution lazima malideri wakensi wa fikiri lazima wandu wafanye revolution wakensi wa fikiri lidhalika si wambakana yo fiqh kumoririzo ya kade fikih ila aona kwenda namna jojo kuswali shayona mbao de fikih do mwelewa do mnofu wa fanya revolution izo zijirio abasainu muonao abasainu revolution ya mashababi revolution hewa ya mataksimani revolution ya mafundi revolution ya zonsi pia izo zonsi pia ngabo wandu ikawa wakansi ngwafikirio namna rijo kufanya fiqh yize revolution hizo namna ajarjo kuelewa sayori hensie masari lidhalika mjomnikani dalil muhimu mwangalie mashofera juzi henda jana izo wambakangwa fanyo greve ye daula wajibu ila matalib na zila ndongo wako uzitaha yomoti maudu namjoshe mafundi daula ngwa ujibu namjoshe asatani daula ngwa ujibu hasibabu hindri ye changement ne taghyir la raiba fiha changement etagir ikao sisi mashababi ngaritsa hao harimwensi ya hatu ngejo huja reka dabasainu reka baada izo sisi wasaya rifikirio mtu wamakana damina wasaya na mashababi kanga mjowa una mwezi rezo yabo ngarifikirio baada ya zali ngarjo kufanya yodo bano rifikirio shazinu mzionao zinu irhasat shasi singarifikirio baada azali iliritawe harima mashaka ikaunge jomenye daula hatu mtangalie malideri mapolitisien wa mana walati wandu ikaunga wala gari sisi mashababi ngari warumi yao bidalil anjomnikane dalil waroha mzima haja hafanya intervention hakana tiende ho place publique 7h nja parsa wandu tulisire je 8h nja parsa wandu dawala malideri hasibabu hindi dokana sisi ngarumiao malideri ngari warumiao na leo na msiho pareni leo na mwambe jao leo na mfanye jao leo mwaono kana izo wafanya hama robo mashababido wa gideo na mjue mwende nzuani na mjue mfanye waju na riwala pizza wasisi wa hezi wajua wa babu hakadha almashhad bikul basata yode namne mashhad iliyo hasibabu dokana mashababi ngwaona akilira hanao bikul basata طيب fiqh kama zoelewa revolution si wasaya na nino ronti pia ngwasomawe zijirio harima entiano lidhalika bwe nasiha kawe daula wanguni ka daula dokana abola dimunkubali zila ndongo kangwa zitahau zirengeziwa wandu wajiri islah wandu warengeza washakilishi wa lujna ikaunge johenda ya durus zila ndongo zitahau nubandu walo taksir sayo wandu wajoroha harimazi tabu hizo lujna abo yopanga adam
malideri, maakademiin, maqudat, wandu waelewao walona ilmu waje wafanye dirasa. No mushkila al-asasi zabarindi wandu ikaongwa mafundi wa hausi zabarinde mashoferi wa hausi wende wadurusu ze matalibi ikao zitawao zihundikwa solution. Wandu henti lujna اعتراف بالمطالب ريجو كان ngabo ndo zitawao mabezo ikao la dimu zangaliwa washakili shwa lujna wandu wafanye ijra ya islah wandu warengeze nizam siasi no ili ondojo hizo desijirio wanama wa maore wa ila akhiri. طيب efikire ya mwiso dokana no ili nsijoleta haku samahani efikira ya mwiso dokana sisi generation ya nyumeni rikantinga rifikiri namna ajer joko shidari rejeze zila haki za hatu zonsi pi kadaula mvumbu wabana kadaula nsurongwa mimi ya hangu mimi mana yungiyo maarufu titekeleze bano akthar min mar shama boka de daula Komori doa Komori zefika namna wandu wafikiriyo rifikiriyo wakati ra kansi wazimari fikiriyo aboka abati kana wede fikiriyo hao de fikiriyo hao gari fikiriyo ka daula hedi mru hantize fikireza haimbali lidhalika yude fikira nsukanzan tekeleze bano anombo Mwenyezi Mungu kana tishinditsi mnikani ru'ya mwelewe ndondondro ezijiriyo harimwa ensiya hatu Komori. Izo deze fikira ikao zini hansi bano ni hadisi. طيب حلقة يجاو بإذن الله تعالى نرجورو همبابي هرمي سياسة لحديث فكرة ikao sikansi ikao yani bukine mbavi hakikata tsondokana yo fikira muhimu jiddan yako bidiri kensiri hadisi na yo fikira ikao ngejoin jia harima janibi ya he edini ya he majif edini ya masilamu wa aidan ni dini ya hatu sisi ni dini ya he makritien. Tabi zabariri ndio hadisi fikra lokana mwanama mtukufu ikao Mwenyezi Mungu namjaze khair au suala muhimu ka banungo hadisi unjihar ma siasa unjihar ma psychology unjihar ma dini unjihar ma zonsi pia taib namna jerjo kushindaru heleo hemdu usoma siasa la dimu ya someza ngo zonsi pia harmo siasa la dimu some dini la dimu some psychology some geography some economy some siasa some idara la dimu some ekakuti mdwa siasa la dimu so yodemana kana nyuona ma politicien walo harmo dunia kaka ja soma siasa shabo la dimu yende ya beho yende ya fa some ya fanya entrenewa harmo jani ya kisiasa mangaleme likoliko ya ena ya Faransa iko pange malideri wa siasa osome si to parsa ula somo avoka shabula dimu yende ya rengeze theory za kisiasa. طيب الى ان نلتقي في قراءه جديده والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. naomba Mwenyezi Mungu kana njamlatizani wakati wa hasatan duanyanyasi wa maore kana tishinditi mnikani ardhi ndio shinda mwelewa mujtamai wa hatu sisi wa Komori Mali maore ngazija na Nzuani.